மன்னார் மாவட்டத்தில் உள்ள விளையாட்டுக் கழகங்களின் பிரதிநிதிகளை சந்திக்கும் வகையிலும் மன்னார் மாவட்டத்தில் இளைஞர்கள் விளையாட்டுத்துறை சார்பாக எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகள் தொடர்பாகவும் ஆராய்வதற்கான விஜயம் ஒன்றை இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் சுனில்குமார் கமிக்கே மேற்கொண்டிருந்தார். மன்னர் பள்ளிமுனை விளையாட்டு மைதான பார்வையாளர் அரங்கில் இடம்பெற்ற குறித்த சந்திப்பில் மன்னார் மாவட்ட விளையாட்டுக் கழகங்களின் பிரதிநிதிகள், இளைஞர்கள், தேசிய மக்கள் சக்தியின் உள்ளூராட்சி மன்ற வேட்பாளர்கள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டிருந்தனர். குறித்த சந்திப்பின் போது நீண்ட காலமாக கட்டுமான பணிகள் பூர்த்தி செய்யப்படாது காணப்படுகின்ற நறுவிழிக்குளம் சர்வதேச விளையாட்டு மைதான பணிகளை விரைவில் மீண்டும் ஆரம்பிக்க உள்ளதாக அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார். அதே நேரம் குறித்த மைதானத்தின் தற்போதைய நிலை தொடர்பில் பார்வையிடுவதற்காக அமைச்சர் தலைமையிலான குழுவினர் நறுவலிக்குளம் சர்வதேச மைதான பணிகள் இடம்பெற்று வரும் பகுதிக்கு சென்றிருந்தமையும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த தேர்தல் கால பகுதியானது எங்களுக்கு எதிரான பல்வேறுபட்ட சவால்களை முன்னோக்கியுள்ளது. தேர்தல் அமைந்துள்ளது. ஆகவே நாங்கள் அனைவரும் தோழர்களாக ஒன்றோடு ஒன்றிணைந்து வெற்றி நமதே ஊர் எமதே என்ற துணிப்பொருளில் நாங்கள் போராட வேண்டிய ஒரு தருணத்தில் வருகை தந்துள்ளார். குறிப்பாக பள்ளிமனை கிராமத்தில் வருகிறது வேட்பாளர்களையும் இளைஞர்களையும் வலுப்பெற செய்து தேர்தலை வெற்றிகரமாக முகமதுக்கான முஸ்லீம்களை ஈடுபட்டுள்ளார். தொடர்ந்து நான் இந்த இடத்திலே ரெடிகாவர்களின் ஆராதனை கவனமாக क्रीडा पाठ्यक्रम බලන්න විශේෂයෙන්ම නානත්තාන්වල අපි ක්‍රීඩා සංකීර්ණයක් හදනවා. ඒක වැඩ පටන් ගන්න තමයි அது விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் என்ற ரீதியிலே விளையாட்டுத்துறை மேம்படுத்துவதற்காகவும் நானாட்டான் பிரதேசத்திலே விளையாட்டு துறைக்கான ஒரு குழு ஒன்று உருவாக்கப்பட இருப்பதற்கான விடயத்தை மேம்படுத்துவதற்காகவும் தான் இங்கே வருகை தந்துள்ளேன். විවිධ සංස්කෘති තියෙනවා ආගම් තියෙනවා අපිට ඇදෙන්නේ තියෙනවා ඒවා තිබ්බට අපි ඔක්කොම මිනිස්සු විදියට තමයි අපි ගන්න ඕනේ. பல்வேறுபட்ட கலாச்சாரங்கள் කියන්නේ අපි ඔක්කොම එකතු වුණා. අපිට භාෂාවේ ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ඒක අයින් කරලා අපි වෙලා වැඩ කරොත් අපිට හොඳ රටක් ලස්සන රටක අපිට මොහොතම ජීවත් වෙන්න පුළුවන් තරතරයක්. ஏனைய சமூகங்களிலிருந்து விளையாட்டுக் கழகம் சார்பாக வந்திருக்கிற வீரர்கள், பெரியோர்கள் அனைவரையும் விழித்தவனாக விளையாட்டுத்துறை சம்பந்தமாகவும் முதலாவது எங்களுடைய விளையாட்டுக் கழகம் சார்பான சில கருத்துக்களை உங்களுக்கு நான் சொல்லாமல் இருக்கிறேன். உதவி திட்டங்கள் வரும்போது அவர் புறக்கணிக்கப்படுறார். அதில் நானும் ஒருவனாக இருக்கலாம். அந்த வகையில் நான் சொல்கிறேன், நான் கடந்த டிசி மீட்டிங்லையும் சொல்லியிருந்தேன், விளையாட்டு வீரர்களுக்கு அவருக்கு திறமைகள் நீங்கள் சும்மா கொடுக்க தெரியல. அவங்களுக்கு அந்த திறமை இருந்தால் அவர்களுக்கான வேலை வாய்ப்புக்கான அது முன்னுரிமை கொடுங்க. அதுக்கான திட்டங்களை முன்மொழிந்து அந்த கிராமங்களில் செய்யும் போது வீரர்களுக்கு ஒரு உற்சாகமாக இருக்கு. අපි අද විශේෂයෙන්ම මේ මන්නාරම් ප්‍රදේශයට ආවේ මම ක්‍රීඩා කටයුතු භාර ඇමතිවරයා විදියට මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන ක්‍රීඩාව සම්බන්ධයෙන් තියෙන දුෂ්කරතා සහ අවශ්‍යතා හොයාගෙන ඒකට අවශ්‍ය පිළියම් යොදන්න තමයි විශේෂයෙන්ම අපේ අමාත්‍යාංශය මේ වෙනකොට මැදිහත් වෙලා නානට්ටම් වල ක්‍රීඩා සංකීර්ණයක් හදනවා. ඒකේ අධීක්ෂණ කටයුතු කරන්නත් එක්ක තමයි විශේෂයෙන්ම ආවේ. ඒ ගමම්ම නරුවක්කුලම් එකයි පල්ලි මුනේ ඒ වගේම අපි මෙතන මනා ස්ටේඩියම් එකයි ඒ ටිකත් බලලා විශේෂයෙන්ම එතන ළමයින්ගෙත් ඉල්ලීමක් තිබ්බා ස්කූල් ස්පෝර්ට්ස් වලට උදව් කරන්න කියලා. ඒ ටිකත් බලලා අපි පුළුවන් විදියට මේ ප්‍රදේශයට ක්‍රීඩාව නගා සිටවන්න විශේෂයෙන්ම තරුණ තරුණියන්ගේ ක්‍රීඩාව නගා සිටවන්න තමයි අපි උත්සාහ ගන්නෙ. නානට්ටම් වල අපි මීටර් 400 ට්‍රැක් එකක් ඒ වගේම ස්ටේඩියම් එකක් හදන්න වැඩ පටන් ගන්නවා. අනිකුත් ප්‍රදේශවලත් මේ වගේම අපි කටයුතු කරනවා. ඒකට විශේෂ හේතුව තමයි දශක ගණනක් තිස්සේ මේ ප්‍රදේශවලට තියෙන සැලකිල්ල ගොඩක් අඩුවෙන් තිබ්බේ. ඒ වගේම පහසුකම් අඩුවෙන් තිබ්බේ. ඉතින් අපි උත්සාහ ගන්නේ මේ තිබිච්ච පරතරය නැති කළා මේ ප්‍රදේශ තවදුරටත් දුෂ්කර ප්‍රදේශ නොවි පහසුකම් තියෙන ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් පරිසරයක් ගොඩනගන්න. ඒක තමයි අපේ අරමුණ.
ඒ වගේම අපිට දශක ගාණක් තිස්සේ අපි ජාතිකත්වයන් විදියට බෙදලා තිබිච්ච රටක් සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් කියලා විටින් විට අපිව බෙද තමයි අපේ රට පාලනය කරේ. ඉතින් ඒකත් අපි දැන් ඉවර කර ගන්න ඕන. අපි හැමෝම සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ඔක්කොම එකතු වෙලා අපේ රට ගොඩනගා ගන්න ඕනේ. ඒකට ඉතින් අපි එකතු වෙලා වැඩ කරන්න ඕන. ඒ අරමුණින් තමයි අපි මේ ප්‍රදේශයට ආවේ. මේ තියෙන දුෂ්කරතා අවශ්‍යතා හඳුනගෙන ඒකට පිළියම් යොදන්න ඒ වෙනුවෙන් අපේ ආණ්ඩුව විශාල මුදලක් මෙවර අයවැයනුත් වෙන් කරලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශවලට මේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා. පටලන්ද ආණ්ඩුව මොකද කරලා තියෙන්නේ කියලා. පටලන්ද ඒ කමිෂන් එක කරලා ආණ්ඩුවේ මොකද කියලා ක්‍රමාද ගහලා තියෙන කියලා අහනවා. stand for government but දැන් අපි පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන ඊට පස්සේ ඒකට අදාළ ඉදිරි වැඩ කටයුතු පාර්ලිමේන්තුව හරහා නීත්‍යානුකූලව අපි කරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක තියෙනවලු මම නරනවා. ඒක ඉන්දියන් මොඩි යනවලු එයාලා මේ ඇග්‍රීමන්ට් එක අපි ගන්න ලෑස්ති වෙනවා කියලා කතාව තියෙනවලු. ඒක අනුව අද මොකද කියලා අහනවා. අපි ඉන්දියාවත් එක්ක ව්‍යාපෘති කිහිපයක් ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. නමුත් ඒකේ ඩීටේල් එක මට තාම කියන්න අදහසක් නැහැ. අපි තව ටික දවසකින් ඒක ආණ්ඩුව ප්‍රකාශයට පත් කරනවා. තියනවලු තාම වැඩ කරගන්න නැතුව. ඒක ඕගොල්ලෝ ඉවර කරලා දෙයිද නැත්නම් කොහොමද තරුණ අය ඩ්‍රග්ස් පාවිච්චි කරනවලු? ඔව් ඒක තමයි දැන් අපේ අරමුණම දැන් මේ තරුණයා මේ ඩ්‍රග්ස් පාවිච්චි කරන ප්‍රශ්නේ ලංකාව පුරාම තියෙනවා. ඒක මේ උතුරු නැගෙනහිර විතරක් තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි ලංකාවෙම තියෙන ප්‍රශ්නයක්. අපි ක්‍රීඩාව නගා සිටුවන්නේ තරුණයන් විශේෂ ඉලක්ක කරගෙන මේ ප්‍රශ්නෙන් තරුණයෝ මුදව ගන්න. ඉතින් අපි මේ අවුරුද්දේ බලාපොරොත්තු වෙන අපි ආරම්භ කරපු ටික කොහොම හරි ඉවර කරන්න සහ අලුතින් තැන් කිහිපයක මේක පටන් ගන්න විශේෂයෙන්ම ගම් ඇතුලේ කුඩා ක්‍රීඩා පිටි හදලා ඒවයට තරුණයෝ එකතු කරන වැඩක් තමයි අපි හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා හැම ගමකටම තරුණ කණ්ඩායම් එකතු කරලා කරන වැඩසටහනක්. ඒ වැඩසටහන හරහා අපි හැම ගමකටම කුඩා ක්‍රීඩා පිටියක් මධ්‍යස්ථානයක් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයක් හදන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකෙන් තමයි මේ තරුණයව මේ තියෙන ප්‍රශ්න වලින් ගලව ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.